پشتی پێلێکە بەفر و بارانێ هەرێما کوردستانê veگirtî nedabişkirina gazespî bo hewalatiyan ji laya hikûmetê ve giriftin mezin peyda bûne û daxwazî li serkirina gaza bazirganî di zêdebûnê de ye herçende xirabiya rewşa hewalatiyan û kêmderametiya wan ev sala gaz bi lêtradê hête kirîn nek bermîla ji wan daxwaziyên xelkê di hokê êk dibêjtin eger hikûmet gazê li havînê bidet em dê hilgirîn bo werzê zivistana bihêt. برمیلا گازی و گاوی 135,000 گرانه هر خلک پیچه نابیجی بس مجبوره ای پیچی بدید بخو کرد پیچه نبدی خوب دبیا بتن عالمی تانگو ونجی و دنیا صاره جی بفریاتی و گاز حتی و گاوی جی توزیع نه که چه صحبت گازینینه چه دوای که سالی اف سال بتنی یعنی حتی و گاوی هیوک سرمایه مای هیوک دو هیو و حتی و گاز نده عالمی زفستان فيتام تحمل بكم شكل تحمل بكم ظروف نتخوشن بله بله هاگر گوزاس پیدا برمی 145,000 بله خودی وضع قلق نخوشه صاروا بفركاتي جوي نخوشه وەک دیار کەش و هەوای هەرێما کوردستانê تاک و دوماهیە مانگاسێ سەرمایە وەساژی پتریا وەرزێ زوستانê bi dumahî kat xelek jî ji egerê xirabiya rewşa kare bê û nebûna gazê di giriftin mezin da dijîtin û çavê wan li biryareke hikûmetê ye harîkariya wan biketin nexasime di rojanên serma û befrê de. Mizgîn Şikrî, Kursat News, Duhok.